Kanyo trap integrated territorial organization hito sengkemi haka step kakasan trik leber arjar arpusau kelej banye kendu yo menteri rangba kejela ukon rat ke sangma hayingsa jo menteri halal berpenjalan ya Jakarta kisamla tungkam pulit kejela kejinglet dawa kaseng hito no menteri rangba kadai na kejing ujor na kisamla watkam watjam kejela bakwa bantep ya pulit halal kejingnya keren kaseng hito badu menteri rangba kalapan jingshai halor ke jingbomi kipus follower Henry nakleng menteri ulapan syai bahkan semi hadin namar ban penmi lang haju baru kipus kan menra ke jing batkan sapan selam Entah kesini nak kalian ke HITO sengkemnya hadin ba niyok ke jing ujor neki kena wat kam wat jam tapi ya bat kena ke MLT recruitment ki latho bat ki lak kerpat ini ban ya keren te nanang kongi ong ki ba balik pemle ekonomi mat jongpi ki ba pila jet hi te ki la lek te hadin ba ki yo respond ekonomi mat jongpi te ki pentet yang sengi tengi ni lek no lek mo ikan ka khas ban kentiu ikan ka kampulet ta haji kendu bat menteri rang ba ni tip sai uruk tip sai ba ya ka kampulet ka dei bi kunjuk klem de pungki Henry bon ki ba stok bakla ya kan ka apat age limit namar menchwa ka dei hadu live car ta hadi hatu ko por ar pot wing la por bengi tho ukular banai live pinyo ho ble kata te kai pa ka baja menne pa ni keren ong yang ni stok bahaya ka kandon ain ke konun te dei na kalian ka police department kamtre namar ko ong ba hadu live wi la temen sa te hakajimi ya keren mengi bat na kalian jong chief minister niru keren ka basang ong ni tip bahaya kandon ain ni tip bahaya kata ka apar age limit ka ai ka bangi kwa kalong lada ka central government kumki Assam Rifle na kita kisipai kita ki central courses kila ban lek ya ka beyond ya kata ka upper age limit ka ba ki hangni kumna hadu hadu we te plusan kende atrio tengi ngitang pan so lai ka ban long ar kunda kata ka long be kat kum ka peryu bat kat kum ni ka tan ai kila ban le namar spesifik kali ki amran no te kania kalong ka ba long hapok ka kandon joka ain namar ba wan dun shop ni covid ndai hat ko pa tengi ne kania jengi ni la pen semua ni la kren bat na kaliang jo kalong ka bustanat ong ba kin examine bat mengkong lai ulong ba na kalian jengki la pilih ban ai la na pokal dia police department ni ke bamio tengi la pendi ru ki sagi somot ba hapo SSC ning ba kini ki central recruitment ki ba bun kila ban go be ya ka katkum go government decision kila ban le beyond ya ka apa age te ulah support sikha ini kam ban nga kermen ru bakane ka kam kan wan post te habi ya dei pat ka hangni ngila thor bangi pan jingkli yong ba balai ya ka post follower kam don notification baka kami ka kampa karena kalian jungki kalian ka bapak yang ka home department kila ong ba kadon kan submission namar ba yang teng delak pemi lang haju ke slam ke proses namar bagi ke follower ke kami ber ke rukum ke prosedur bat kini wiki branch te nakalian jumi tentu yaki kon samla ki badan kibla over ye ke tuka ismet ke jumi ban jaisa ke lada ke sarkar kamsim ye ke lat lenti pengin si kendut lang bat ni yesim pat kiwi kilat lenti pa kumno banyak keren namar pakadon kelenti ka ain pengen ya kata saya tadi kam ke pemerintah dengan kermen ni ba ke sarkar kan sistem kia na ke benta ni pun samla ni bat nga kermen scam ba ngawa ba ke kan lengkap polisi pun sejarah